Muraho, nitwa Umurerwa Liliane. Tugiye kurebera hamwe inkingi yo gusoma udategwa. Gusoma udategwa ni ubushobozi bwo gusoma neza kandi vuba wita ku twatuzo n'isesekaza. Tugiye kuganira ku biranga umusomyi usoma adategwa. Umuntu usoma adategwa asoma cyangwa atahura inyandiko vuba, adashakisha, bigatuma asomera ku muvuduko ukwiye. Iyo akoze ikosa ahita abimenya akikosora. Asoma yumvikanisha idasoma kandi yita ku twatuzo n'isesekaza. Ibyo bimufasha kumva umwandiko bikanatuma atananirwa mu gihe ari gusoma. Ku rundi ruhande, umuntu usoma ategwa asoma buhoro kandi agemura buri jambo. Iyo akoze ikosa ntabasha kwikosora. Bene uwo muntu asoma mu ijwi ritumvikana kandi atumvikanisha idasoma. Bimugaragaraho ko atumva ibyo asoma kandi ntiyite ku twatuzo. Ibyo bimutera kunanirwa cyangwa kurambirwa mu gihe asoma. Tugiye kureba uko umwarimu Fideli yigisha isomo ryo gusoma udategwa. Mu ntangiriro y'isomo ryo gusoma udategwa hifashishwaga kuri umwana yisomera maze umwarimu agatangira asoma umutwe w'agakuru adategwa. Tugiye gusoma inkuru. Uyu munsi turiga inkuru. Iyo nkuru iboneka ku rupapuro rw'124. Uwahabonye yereke mugenzi we. Hoya hafi aho. Abahabonye mugire gutya ibikumwe hejuru. Tugiye kujya ku rupapuro rw'124. Hari inkuru. Turayisoma neza mu muvuduko ukwiye. Uko musanzwe muvuga amagambo niko tuza kubisoma. Urugero, ngiye kubanza nsoma umutwe, ubwa kabiri turibuze gusomera hamwe. Mwumva ukuntu nsoma? Akadenesi ka Doroteya. Urwo ni urugero. Tugiye kugendana twese noneho kandi twihuta. Akadenesi ka Doroteya. Mwabonye umutwe w'inkuru uko tuwita? Akadenesi ka Doroteya. Bityo rero buri muntu wese agiye gusoma ku giti cye kandi musome mukoraho, sibyo? Mu ijwi rituje. Nyuma y'uko abanyeshuri bamaze gusomera hamwe n'umwarimu wabo umutwe w'agakuru, bakomeza kugasoma ku giti cyabo. Abanyeshuri ubwabo bashobora gusoma amagambo bitewe n'uko bazi inyuguti ziyagize. Niba umunyeshuri afite intege nke mu gusoma ijambo rishya, icyo gihe ashobora kugemura buri nyuguti na buri jambo kugira ngo asome rya jambo. Ubu ni ubumenyi umunyeshuri yongera mu gihe cy'isomo ry'itahuramajwi. Noneho, ubwo abanyeshuri bamaze kubona umwanya uhagije wo gusoma agakuru ubwabo, umwarimu yigisha akoresha uburyo bw'andatanga urugero, dukorane twese, buri wese akore, kugira ngo abanyeshuri bakomeze gukora imyitozo yo gusoma udategwa. Ku ntambwe ya buri wese akore, umwarimu ashobora gusaba abanyeshuri gusoma umwe umwe cyangwa gusomera mu matsinda. Buri wese amaze gusoma ku giti cye. Mutega amatwi mwumve uko ndagasoma. Akadenesi ka Doroteya. Doroteya yagiye ku maduka. Doroteya yaguze akadenesi. Doroteya na Muhamedi baradusuye turakina. Muhamedi yatuzaniye umuduri. Doroteya na Muhamedi bace ku mudiho. Noneho tugiye gusoma inkuru tugendana. Muragendana nanjye, sibyo? Mu bitabo byanyu ariko mukoraho. Dutangire buri wese nakoze urutoki ku nyuguti ya mbere ku mutwe. Mwahageze mwakukizaho urutoki. Tugiye gutangira 1 2 3. Akadenesi ka Doroteya. Doroteya yagiye ku maduka. Doroteya yaguze akadenesi. Doroteya na Muhamedi baceka umudiho. Akadenesi ka Doroteya. Doroteya yagiye
ku maduka. Doroteya yaguze akadenesi. Doroteya na Muhamedi baradusuye turakina. Muhamedi yatuzaniye umuduri. Doroteya na Muhamedi baceka umudiho. Uturabo, uturabo. Twamaze kubona umutwe w'inkuru, sibyo? Buri wese yahagezaho umutwe w'inkuru uri. Noneho buri wese agiye gusoma ku giti cye mu ijwi rituje, ariko ku buryo ndajya ntambuka nkumva ibyo usoma, sibyo? Mwatangira noneho. Ni ngombwa ko abanyeshuri bahabwa urugero n'umwarimu wabo kuko umuntu asoma adategwa.